Gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan te pay ni Lovelyn P. Benito, ka ni Rose Lily, dita Bugyas Benguet, ni Esther Draculan, kan ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, dita Kabangan, Sambales. Kastimanti ko na ni pagayam ason, dirma ng biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kabsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ja abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan ngag pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan Lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakitam nga raw na napigsakan tapno pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga Rod. Ikarigatak ti bumangon Lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, at dadan iyay balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaam dagiti kantananda. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad ad dadamot. Un nga Rod, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabahok Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan yaw. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apin may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasana no agsakit kayo manan. Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nga bitbit iti-take out bayaw.
So ano kayat mo ti may libre? Sumurot ka na kami. Ay da, nairwartan ti pauit jay anak ta bakit papananta ngayon. Ay, mabisi na kon, Leroy. Intaman mangan. Ijay, eat all you can, ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay, na ang ragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay, saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kani Flavio. Libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan, kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An na dak ti ipapaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatyam na kita. Enjoyam kit di timangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakam ikan nila kay ko aka. Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pay pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga min ti kwartaming agasawa. Sabali mat ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Wan kanaimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, ala, una magkahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo, moy. Expire nga raw na iti taraon ngay pau-pau iti anak may. Ta di mimit kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay why, hanggang itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan ta pangluganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang iya panakkin kalakay. Nangina ti mabayadan di daw. Uray nangina.
Ta si kaswendak mo't anay maglikaw ya. Iso nga raw da dito'y tinangipanakin ka. Awagam ti anak ta eja abroad. Ipakaamam ti kaanak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital, nanang. Apay nga min adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mau. Si kanto lakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mau kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mau ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mau ti makamo iti amen. Awan may tultulong mau, isung aguli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irorwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat magtan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng gendananang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis. Siya ti tinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kami. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no siyak ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, italak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida, kabagais. Dinengdeng asi nagpawak iti ikan kabagis. Anya, apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay no kastama ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno baliklikan ti paragsakit nyo. Uray agsakit ka may. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema.
Kada kwarta ni Leia gastusin, may. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga, no kontra, ti kayak may. Hoy ha, hala, makamu kayo nga ron. No, papanawan dak. Sige pumanawak ka bagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Itagsin na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na itinadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Leia. Sana, Uncle. Si Siak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak magta, agpa-check apak mag. Oras siya maulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Imagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Ada libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanen. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asawn. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakait. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, andakan. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na sayaat. Ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwartak. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar. Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Iso man jakon. Jakon kaya't agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko. Ay, nagsakit ti bagbagik. Maulawak manan. Oras siya karot bakit. Kumaro manan ti sakit ti siya ka. Kan maulawak mo lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apa
Awan iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, may ason pa lang timangkuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam, gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabrown. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita, agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abaybayan. Pat ganda kayo, mate, nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natang ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.